Kažu da je ovo telefon koji ima najbolje kamere, najbolju bateriju, najbolji zaslon, znači procesor, najbolje zvučnike, da je 10 puta otporniji na padove, da može doslovno sam voziti auto i da je to zapravo Huawei s Googleom. Ne kažem to ja, nego svjetski renomirani stručnjaci poput DxO Marka kojem ekipa baš vjeruje. Doduše, samo kad im to paše. Poro svima, ja sam Isla Bušić, a ovo je Honor Magic 6 Pro i da vam budem iskren, i meni bi pasalo se pretplatiti na ovaj kanal da konačno dođem makar do 50.000 do kraja ove godine. Spuštam kriterije ko što Honor spušta gramažu pakiranja, izbacivanje punjača i maskice. Realno, malo je 1300 eura da bi im se to isplatilo, a i više se zaradi kad se to prodaje zasebno, zar ne? Krećemo od meni najdražeg dijela ovoga telefona i njegovog dizajna. Ne nužno izgleda, on je malo polarizirajući, recimo to tako, nekima se sviđa, nekima ne. Ali ova poleđina nije gumirana, već onako kao naborana koža. Teško riječima opisati, na video dočara taj osjećaj, ali ne klizi iz ruke, ne packa se, baš ga je lijepo nositi. Nije full mekana, a nije ni potpuno tvrda. A i taj švicarski neki vojni certifikat kojega su uspjeli postići s ovim uređajem garantira da je ovaj uređaj 10 puta otporniji na padove. Ne znam od čega, i rado bih to volio testirati, tako da Honor, pa da ga razbijemo. I baš je mrcina, 225 grama, ali ko nježni div, svaki kut zaobljen da baš dobro sjeda u ruku. Prst onako fino se oslone na kameru i ergonomski najbolji osjećaj u ruci od svih telefona u zadnjih godinu dana sigurno, a možda i duže. Ne samo što lijepo hvata signal, nego i slušalica dovoljno glasna i imate neke AI trikove da ne čuju svi vaše razgovore, a bome je i udoban za nosit i na uhu za duže razgovore jer je zaobljen sa svih strana. I kad kažem sa svih strana, doslovno je tako, naprijed, nazad, lijevo, desno, zaslon je zaobljen sa sve 4 strane. Tako da svako scrollanje, geste, povlačenje sa ruba zaslona, baš sve prirodno ide. Jedini oštriji dio na cijelom uređaju su tipke, a jedina ne baš ergonomska stvar je čitač ocka prstiju koji je meni prenisko smješten. I sretno s njim u noći ako ga omašite prstom jer ima da oslijepite kad zaslon na tom dijelu zasvjetli punim sjajem. Da, super svijetao zaslon i fantastično se vidi na suncu, kažu najbolji. Ja, ne mogu baš to izmjeriti, ali ovako od oka što vidim, ovo je stvarno fantastično sa 4320 Hz PWM dimmingom, najvišim od svih telefona u klasi. Doslovno. 10 puta boljim od nekih konkurentnih telefona. Kažu doktori očiolozi da je ovo najbolje nešto za gledanje. A na vrhu je pilulica koja vas gleda za otključavanje putem lica i ovo je jedini Android koji ima 3D biometrijsko sigurno zaključavanje putem lica. Znači da ga nećete prevariti sa samo vašom fotografijom ispred telefona, za razliku od svih ostalih Androida više manje. I baš ta pilula je zadužena za taj novi koncept uz pomoć kojega ona prati vaše kao oči i onda možete voziti auto. Mislim, postoji dobra šansa, to je bilo na MVC u Barceloni kad sam išao na predstavljanje, ne baš ovog uređaja, nije bitno, pošto je bila ta alfa, možda se ona pokvarila, ali sigurno sam da bi ovo da je živ i Stephen Hawking podržao. Ali softverski su oni to složili oko te pilule da se tu uvijek nešto animira i vrti i pitam se odakle vuku te ideje jer baš super izgleda. Software općenito je onako miks genijalnih stvari s jedne strane i zašto ovo nisu napravili s druge strane. Dobar, da se razumijemo, ima i Google Play trgovinu za slučaj da se pitate jer Honor i Huawei su sad dvije potpuno razdvojene firme, tako da Honor ima sve. I pa sad ovo, ako uđete tu u postavke početnog zaslona i po swipe down odaberete da povlačenjem prsta spuštate obavijesti, s desne strane zaslona ćete spustiti kontrolni centar, a s lijeve obavijesti sa sredine zaslona. Hvala, toliko sam puta dobio neku poruku u mislove kako si to napravio, kako je tebi to, kako ovo, to svi dočekali s oduševljenjem, svaka čast nije vam dugo trebalo uopće. Sad je još ostalo da riješe povlačenje između ta dva centra. Mislim, možete se prebacivati, ajmo reći, kad potegnete prstom sa obavijestnog zaslona, bilo gdje. A kad ste na kontrolnom centru, onda samo dole ili gore, ne sa sredine. Eto, bilo bi lijepo da se to omogući i da možemo spojiti ta dva centra u jedan, ali to više nije u trendu. Ono što je u trendu su AI trikovi. Recimo, možete mu reći da vam prati lice pa ne istući zaslon dok ga gledate. Ništa novo, jel? Ali, ako vam prati lice dok legnete, neće rotirati zaslon. Pametno. A možete i mahanjem ruke kontrolirati telefon. Ne pitajte me zašto, možda ako vježbate ili, ne znam, kuhate ili šta ja znam. Nema nažalost još AI trikova za fotke, ali ne sumnjam da će oni doći uskoro s nekom nadogradnjom softvera, jer hardware to definitivno može podržati. Znači, Snapdragon 8 Gen 3 je tu sa 12 GB rama i 512 GB interne memorije, tako da top klasa što se toga tiče. Naravno da kroz sve leti što god bacite pod njega, nije najbolji po pitanju hlađenja kojega sam isprobao, ali to će eventualno osjetiti
oni najzahtjevniji gameri. Svejedno, gotovo u samu vrhu. Ovo je vjerojatno najbolje što ste ikad doživjeli po pitanju snage u telefonu i u rangu, ne u rangu ovogodišnjih telefona, nego čak i bolji od nekih koji su već predstavljeni. A za zvučnike bih čak rekao da su i iznad toga apsolutno fantastični stereo zvučnici. Evo, nemam riječi, i dublji, i viši tonovi, i sve stvarno fantastično posloženo, baš sam oduševljen zvučnicima. Ali jesu li i kamere takve? Jer od Honora se naravno puno toga očekuje. Kažu da su najbolje, ja baš i nisam kompletno uvjeren u tom, iako ima tu stvarno magije. Krećemo odmah s noćnim fotkama i onome u čemu je najbolji, a to je definitivno lakoća s kojom ih hvata. Znači, tap na fotku i ona je tu. Nema nikakvog čekanja. Bez obzira o kakvoj situaciji je riječ, to jednostavno radi. Najbolje po pitanju ljudi koji se miču od svih modela. U nekim noćnim uvjetima možda eventualno onlineski Magic 5 Pro može uhvatiti slične fotke i eventualno koji Huawei ispadaju vrhunski za jedan smartfon. Sudeći po tome da su mnogi već vidjeli neke storije na mom Instagramu i pitali s kojim je telefonom uhvaćeno, očito je da se ta razlika u fotkama da primijetiti čak i kad ih objavite tako na Instagram. Dok bih s nekim smartfonima par puta ukidao fotke nadajući se kao nekom boljem rezultatu, tu i doslovno roknem 10 za redom i svih 10 ispadne jednako dobro. Ma divota. Od boja, kontrasta, neba, stvarno odličan posao. O dnevnim uvjetima, pa tu stvarno ne treba trošiti previše riječi. Ne znam što očekujete od jednog ovakvog smartfona, ali bolje nećete dobiti. Sad, imamo i perverzno dobru 180 megapikselnu telefoto kameru na 2,5 puta optičkog zooma i najvećim senzorom na jednoj telefoto kameri kojeg sam vidio do sad. Barem ja mislim tako. Uglavnom, fotke ispadaju stvarno dobro s tom telefoto kamerom, bez neke velike razlike između 2,5 i 5 puta zooma. Vrlo slično sve, gotovo iste kvalitete. Kažem gotovo jer male razlike se naravno vide, ali opet jako dobro. Super je za hvatanje makrofotografije jer se baš možete približiti nečem i uhvatite sitne detalje, ali što se tiče maksimalnog zooma, definitivno nije najbolji i vidio sam i boljih telefona ove godine. A ultra širokokutna kamera je, ja mislim barem, najšira koju sam vidio na jednom smartfonu do sad. Ne znam je li ima šire. Nije to sad ne znam koliko šire, ali razlika se osjeti. Iskreno nadam se da će se iduće godine poraditi na svim ultraširokokutnim kamerama jer zaslužuju da se malo više približe primarnim kamerama, pa čak i ovim telefoto koje su baš ove godine doživjele najveći skok na svim telefonima, jer te ultraširokokutne kamere najčešće koristimo za video snimanje. Time dolazimo i do tog dijela gdje nisam baš potpuno uvjeren da su ove kamere zapravo stvarno najbolje. Možda za fotke. Da se razumijemo, video je dobar, nema tu šta. Stabilizacija je jedna od najboljih koje sam vidio u smartfonima, to radi fantastično dok šećete i snimate. Ali kvaliteta videa je, po meni možda mogla biti na malo višem nivou. Iako ste malo više za profesionalno snimanje ili fotkanje, pa samo propuštenih prilika. U RAW formatu možete fotkati samo s primarnom kamerom. Isto i za snimanje videa u log formatu. I nema i 8K. Ajde, sve to skupa nije neka tragedija, samo šteta jer toliko su dobre kamere i vjerujem da bi mnogi ovo voljeli iskoristiti. Mada kad sam spomenuo eksperte i što su proglasili najbolje kamere tu, oni su vam više rekli da su selfie najbolji. Po mom skromnom mišljenju, bome su u samom vrhu. Možda jedno da je ovaj selfie video koji se snima s ovom kamerom malo šire kuta jer se osjećam isto malo onako klaustrofobično tu. Evo, to je možda moja jedina zamjerka jer selfie su baš dosta širi od videa. To bi mogla biti jedna stvar koju će popraviti u nekoj idućoj generaciji, a ove godine smo dobili novu silicij karbonsku bateriju u ovom telefonu koja ima 5600 mAh, mislim, to je najveći kapacitet u jednom top modelu smartfona kojeg sam vidio do sad. Ja ću vam samo reći da sam iskreno možda malo čak i više očekivao od ove baterije pošto je tako velik kapacitet. Da se razumijemo, fantastična baterija, stvarno dobra autonomija, samo sam očekivao da će biti možda još malo bolja. A očekivao sam da će možda malo bolje biti i brzo punje, mislim dapače, brzo je stvarno, samo vam treba dodatni punjač. Ja sam iskoristio ovaj Huawei 88W koga je uspio napuniti maksimalno brzo koliko on to podržava. A i dobre su šanse da ćete na kraju ipak kupiti taj 80W Honorov punjač ako želite iskoristiti maksimalni potencijal ovoga smartfona, a kojem je, kako stvari stoje, izgleda samo nebo granica ako softverski još uspiju dodati neke stvari. I eto, toliko od mene za danas i vidimo se sljedeći put.